بله لسر بردوامیا درخصنا خونیشاندانان لباجار سویدای بری خودم میوان خبریز شیخ موسی عجو اندام دسته گشتیا ائتلافه نها با یک راست بلیمت ببرز شیخ موسی دما تباش بس پاسکوتی رو میوانی میه دست بکده نرینا تصدم سرکه ج انجام دان یان جیل درخصنا خونیشاندانان لباجار سویدای چیه؟ دست پێکە دەستا بۆ ڕێز بۆ قەناتە هەرکێ و تەماشەوانێ وێ و کارمەندێ وێ ئەv xwepêşandanê ê Swêdayek dest pêkirin ne ji ana dest pêkirin hebek gelek nekokî çêbûn gelek bêtir dengê ê feqîrayê ê birçîbûnayê ber enû millet wêdekê perîşan bûye bê kar e bê nan e bê sûtemenîne tiştekî wan tineyî millet birçîna derketî derve lê berê do ev xwepêşandan bêtir hatin pêşxistin û bêtir tiştin dawa tiştin dijî kirin ji wan tiştê wana dan dawa rû xwandina hikûmetê kir danî bûn ser lafîtatê wan danî bûn hikûmetek ev hikûmetek fesad e hedril mal am tê kirin û ev em dixwazin tehsîna heyata jiyana me xweş bibe pêdiviyê rojane bên temîn kirin ji mar û bêtir ew xwestekê wan bêtir bûn ji ber ku ev car vê carê bêtir hat xuyarîkirin û gelek wek bêjin fîatê ê civatê tê civakî tê hazir bûn ji wan re rewşenbîr bûn ji wan jî lê betir ê balkêş hinek wek bêjin hinek ê dîndar lafîtatên dîndarî jî tê de hate xuyarîkirin û hatin hildan ew hema bi hev re daw dikirin enû em dixwazin li ser wan lafîta danî bûn çekî balkêş danî bûn enû bi erebî danî bûn la şerqiyê û la xerbiyê bidina Sûriya geyr tebعî yani em Sûriyeke bê destpêwerdanek ê beyanî tê dixwazin ev hêzên li ser xaka Sûrî ê beyanî em dixwazin Sûrî bê kişandin ev cara yekemîn e tê xuyarîkirin di daxwazin xwepêşandana de. باش برز يعني تبێژە ji ber xirabûna rewşa jiyanê ya rojane xelk derdikevin xwenîşandanan lê dijî bi taybetî biryara rejîmê ya vê dawiyê derketine yani ji ber çi Swêdayê ji ber ku beriyan ha jî careke din xelkên Swêdayê xwenîşandan encamdan lê dijî rejîma Esed ji ber çi Swêda لبر دنيا بن كنترول رژیمه ده به همان شیوه خونیشاندانان داراخ لبر وقت بيجي روشك سويد محافظات سويدة تايبت هي جبر او الودك بيتر خلكي وقت بيجي درجينه الودك او سوري ندخل قلكي وانا اولو وقت بيجي بخشينه ناب كاري وقت بحركة ثوري شورشي تبغى شورشي بيتر خريجيك أنا جي خدكي قالكي ريجيم خريجيك وأناك برنو جابا أنا غدو خبيش عندنا سوري هيدن سوري خناخ النابوان ده كابن جورا أفانيا وكاري وقد كنوا ديناك ناخذن وأنا قلت تثبتن وبهلين فرتر ومستر ببيج بر وضع وقت بيروشك خاص تايبت هي بحوضات السويداء بمحافظات السويداء فري وقت مشتركوا بريني ونا برجينه ووقت بيجي او يعني وقت بيجي امتداد اوان لبنان يجي هي يعني ودرجي وحزب الله اللبناني نقل كي دوستن او جي داكو اكيد نقبان ثاني وندى سكن ناخذ انه او وقت بيجي يعني انه تربيه دان اللبناني يجي شيء خرابه ووقت بيجي يعني شبيهه وديناك رجيب ديناك حطانا كان نكت يواري انه تدخلك ويجي دستي وردانك وقت بيجي تدبك ليه بس دور ليه تماشتك وديناك بس تشكي خدستيني يعني وقت بيجي هل وستا هالبيمانيانا في دولة ائتلافي چیه درباری وان خونیشان ام وانا ام دستي وان دغرينو او وانا حروج برتشي روجانا حمد ائتلافي روجانا نتشي بنت شي بنت تجي ائتلافي وام ائتلاف خوازه انه فراتر به ائتلاف الي كاريا تشي الي كاري قارب بك واندك ام واردكن وام دخازن اب خبيشدان فراتر به حمو باجار
باجار سوري دركبن سويدا حياة ديريكي دست بكن ديس دعوة روح عندنا ريجيم بكن او ريجيم انه ملات خصي بن قال لك فشار جياني و امني وحم كريارين واني ايجو ناين وقت مسائل بيجي ناين تاقرطاندن حم ام بملتي سوري حمار تايبت وك انا كاتشي كتشي للسويدا ام بوارنه وام تشتي دستي ائتلافاتي دك ناف جباتا ناف دولتي دعو دكن وناف جباتا دولتي ده بيجي نافات تشتكي رواية تشتكي تشي بالسويدا تشتكي بس بيتر انه انا كقربونا فان خوبش انا كتشي بويج بر انه وقت بيجي انه نحيا امنين نحيا باراسنين ولك قلكي خراب برولك او شتا مثلا واني اي شتي اي ريجيمي قالك شنادكن كريان قلكي شودكن كريان نبار ذكن سرملت وجبوق مثلا سروي او خورت معتاد رافينن وقت زارك ما كيف تشوف رافينن دعوه ديشات كن ابيتر انه يعني باندور كريلتر فان وبشاندانا بله زور سپاس تجبو میوان مبرز شیخ موس عجو اندام دسته گشتی ائتلافه زور سپاس لسر آخفتن انت